Kubor nakaslem jong unong san hima. Kehenyo Trap Border Dispute Redressal Forum kabadi ka kinhon na kitahan kapot ka snong kanduli kabahap hapo ka block 1 mantaka singi ka arpo hundre tere ko jileo arajar arpo sao kalalit ban ai de ka jingtho ka kamra trekam jong menteri rangba ka jilla Konrad Kongkel Sangma nang ta usembut menteri rangba ka jilla usnya halang dhar bat au chief secretary ka jilla ba Donald P Walang ban persya ya kejing dawa jong kipat karbi hapo kejing elam jong ke Socheng Amreng Border Development Community ban penyang biang ya ke kerdap krong kajana hapo upu dusam jong ke senong kanduli kabala pensange bat penduk pendamno da ke Sorkar Assam bat ke Sorkar Meghalaya. Haba keren cikilat patai kuboru chairman jong ke HBD RF uba chandame sungo Ulaong banakaliang jong ka seng kadawa ya ka sorkar baka deban le AA halor kani ka jingdawa jong ka kinhon kipat karbi namarba kani ka jingdawa kalong banwan ra biang ya ka jing ken at ha padeng kini ki art lagi jat benreo kibadan ha kate ka time uba sungo ulaong ru ba kate ka kinhon jong kipat karbi kalaong ba baro kipat khasi bat penar khamtam kipat ba nong song snong jong ka snong kanduli kibadan ye ki bri bat ki lengkha sapo ka snong karbi ki deban penrung kerteng ye ki lengkha jong ki sapo ka karbi anglong autonomous council bat uba sungo ulaong bakani kala kata hadu kata-kata ye ki nong song snong jong ka snong kanduli nakaliang ba Thomas Pasa ubadeu nong aiktin jong ke HBDRF Ulaong bagani kecing syayu rot kipat khasi penar ki badan hak senong kanduli kabahap haki benta kaput kade namar kajing kensting nakal yang jong ke sorkar. Ulaong ru bakum ke sorkar bat kiwei ki sangsan pertai ki deban shim kialem ya kene kajing ki bakum ki paradok parasnam ki jumat na kapor sakapor haki than kaput. Tomata kesni nakal yang jungi ga New Threat Border Dispute Redressal Forum bangi akhir tingling kod HBDRF Teka jing sisya, ide bani keduk markmat hi, bat kini kinung yalam jungi, bat chief secretary, bat di chief minister bulan burung, jungi, Konrad K Sangma, bat di kupor, bat senyum halang har. Te nakadaw ba, imilat bani keduk, te ngi lapan krek bat aino da geniga, memorandum. Te ka memorandum ko ba, ngi ngilay ay matagasni, kadai halor ki laygali himat ki bakongsan. Kemudian kong kedai haga jing kedai bat kejing penki imbiang jong gini gi pai karbi hapo kejing yalam jong gini ga Socheng Amreng Border Development Committee na kebenta ban penyeng biang ya ketu ke intri tax ket kabala sya kabala pen sange lene la penduk pendamno da KR Sorkar Assam bat Sorkar Meghalaya. Te kajing sisya lane kajing ni jong kene ka mat kalong kumne ba hadin bagani karbi autonomous council ka wan ban penyeng be an ya kata intri tax ke jong ka ha chrong khanduli pok usam jong chrong khanduli ha kala dang pakla khat santerik jong benai April arajar arulai Te banida lu jong purusam ki pajba nong sunong jong sunong kanduli ru klemi pajba ba kila jenrat no ye katuga ye kata sanbut ke te ge jing ya kan art kesedang na du kata por te hadin nang ta kini ki pai karbiru kim sha su ki pai sunong jong kanduli ban lek rep reng keleng kha bri jong ki kebron support sunong karbi te kene ge jing kan art kelane kumpa sinem tam ye te hadin nang ta ini kipai nong senong jong kesenong kanduli kila ya keren no bandon kata kaya jing esuk te kini ki nong senong yo kesenong kanduli kila ka bu ye karbi na kapentaban don no kata kaya jing chong suk chong sai te karbi pade ki sim kebu ye ki nong senong kanduli na babu ye kita ki gendon ye kita ki agenda lan kita ki subjek na kapentaban penek pensa ye kata ka chong suk chong sai dan ne ban ra ya kata ka chong suk chong sai te kidon katto kan ne teli ki mat ki ba kilawan ra ka ni jing lang te jing lang kala long ha khat ru terik jong benai mi mentau sunem peledep ha snong khanduli ha office jong ketuga ha guest house la banong jong ke betel on post badon ke snong khanduli te agenda ki ba kta
yangi kung kipai nung snong jong gejala Meghalaya kalong tang arteli jadi bangi gila mention hang ni akan ni gamai berendam jongi te kumbang ong dadu mene kamat ke kong kadai haga jing ide bat ke jing dawa ban pen imbiang ye katuk intri taske ban dawa ban bu biang ye katuk intri taske te ye kan intri taske la pen laweng no dagi bor jong ar sorkar Meghalaya Assam haga khandri utare agos arajar arpeulai ye Meghalaya yang gejala Meghalaya jongi laya don deputi chief minister Badon Purom jungi baksnya malanghar ban galian ga sorkar Assam pade ladon ni Pius Hajarika balong minister jungi sorkar Assam haga jing dol langkat jungi armut di deputi CM jungi artali District Council ba kompor siwat naga Jen Hills Autonomous District Council bertuli ram rohang naga Karbi Anglong Autonomous Council tigali menjur ban weng no ekato intik taksket henry gini ki Karbi par haga ngi jing lang bangla dimension meni akan duli akan rek untuk benai mi mentau sunep kira dawa ban ki impiang kai ya kan ke intri tax ke te nagal yang jungi gum forum ni ai kan ke jing tho ban kerpat ya ke sorkar ba kedai ban le ai halor kan ke jing dawa jong kan ni ga Socheng Amreng Border Development Committee namar ba kalongkum ke jing kenroi biang jong ki ban ra ya kata ka kenrum kenram lan ni kata ka jing ikan art hapdeng jong kini ki arjai berdiri bedon haga te kathai bat ma ar pat de halor ke jing dawa jong kini ki pai Karbi lengba ke jing yalam jong ni ka Socheng Amreng Border Development Committee hi ki ong ba barok ki khasi penat khamtam e ki pai nong jong chunong khanduni ki badon ki bri berkeleng khas po chnong Karbi ki dei ban register mardor yang keleng khag jong ki cepok Karbi Anglong Autonomous Council Assam te kani kedai ke bakta hadu kata ya ki pai nong sonong jong gitu kita bat kunju ya ge jela jong hi barawe lemar boleh haga jing tip ke bangi ngilawat ngilap ba kini ki pai nong sonong khanduli ki don leng kha cepok artiang san phau bagi ong men i tin Karbi cepok mogeram cepok men i ke bagi ong api ke cenong Karbi cepok laga roy ke bagi ong langki roy ke cenong Karbi henry kumno ki penbore ke pai nyong cenong khanduli ban register ke leng khaju ki tang lamar bagi leng khaju ki don hapok ke cenong Karbi phi namar ba leba kini ki cenong Karbi lagi dei makana ke cenong Karbi dan hapok pur sam jong jela Meghalaya tiki sim ke puno ke namar bagi nong cenong hantu ki Karbi te ni kuar ban kerpat aku juga korban kentu ya ke sorkar bagadai berpenti kena mardor no bagi negi snong ki bangala mention menne kum kerja san phau kum kamu kairam kum i gala roy ki hap pura hapo usam jong jela Meghalaya kena bagi negi pai Karbi ki om involve no cete ke ban ra ki no ki kenrum kenram negi huri hura ban ya baro ki jinon kam jong kiru bagi yo ban ya trelang medon lang perkat bar ki jela Meghalaya jongi te ke balai ni kwa bari penken mau hang ne ya government halor ke syak peniap Gusmon jong wei berdok persenam jongi hak arpe pendai tarik uni benai mi beledep ke pekerteng jong hotel mi talang hak senong pengap te ke jing tip ke ngiyo bau ne orang ba syak peniap Gusmon sa lengkha jong u kadi lengkha jong u kham paji na senong pengap ke badon cha jan jong senong Karbi senong la karoi senong tapat unta terter te ke don ke jing suba ba de de gibi pat kan punjai kan riu ke balik di kam tang ban kalian jungi kum ke forum te nyim ong syai ba kide kita namar ba gim tip yi sya te mo rei hang ning la tho syai ba nginawan ke government bahkan bu no kan thung no ka inquiry ke bobiang ke kenang bingin lab yi sya manu berpti ni ke kam bat ni la ajik thoru ba ka sarkar ke dei ban ai ya ka compensation ya ki bahayang sem jong ini rang bai sya peniap sya klat Kalian ke jongi hantam me ko makani kapor isu tunat ma badan kuma chandame badidang tin poblok wan na kapor support wan here sini support sosiolog ban pensnang ban pensnyau ya ka jinge jong kinok sosiolog ki pardok ki pasnang jongi ki bodas support blok wan heneng kumbang yu ihi bakadon ka jing simsting ba khia ba na kalian jong sarkar kam don than kata ka jing o bakin kin pikir ba ya kini ki sinong ki berapa kapur tingi kuah ba nakaliang kasarkar kan le ya kani bat ki perdok ki pasnam ki jong iru ki badan ki social long nane ki long paji na kini ki kapur ngidi bandon kata ka jing snyulem nam takli perdok pasnam ki jong ki badan chathi sabo kapur kumbolong mentahi
kadang ka jing penkedia ya ka human rights dan ka human rights violation ka bakraw ba hakitain kaput baro kam tam egni thain ki badon ka je ka jab ka sukra asam lan pi ong ka school ru kampiang ko umba di ru kampiang ki hospital dispensary ru kampiang kam dan kanu ka lese ki jingdon kam ki ba kum ki bri ru don kam te kani hangi hingi sim kani kata human rights violation ki bri ki im haka jing kordet haka jing sejar tena kalian ke chongi ni kerpa ki ka sarkar ba bat ikiwe ki political party ru baro bangi ni sim khialang dagawai ka suri ya kani akam klam dan kata ka jing so fair politics henai lada baro political party kia keren lang ya kani ka jing.com dari ki pensiun lang ya kani ka jing jo pablo persam jing chatis bo kaput le se kan wan kan no solution ka mama ubala mancan dari chairman ba dang hakini sibrai padam na ada siap penyap yang seuwei orang ba kena clear ke history juga blok wan da ki pau mut kira siap penyap hakani ka jukur ko but yakini ki siap penyap haki pau lada bu come down inquiry come down ke legal conclusion ya ki case ki fair dai halor kono kani dem ba kajiasi jah ini ki jingsha penyap jo ki perdo persam jo ni jeng kali ke mi saka nomot indang siapnya shua ba ka sarkar kanong ngin simkhiano ya kani ka kam tena kalian ka jongi ngin yai tho ngin yai keren ya ka ke bangi de hab ban keren ni hab ban tho saka sarkar ka kamram ka khadu pada ka di jo sarkar but ai bagi pai baru kersan ya kani ka jinglam khamat juga SPDRF mangi keren undai ban mentoy mangi ni IWA ni keren ban mentoy perdo ki persnam jongi kuna kaput ni keren ban mentoy ka jelai bro kawai tengi khmi din tiba wat larang gila thrang la angut ban kulo UCM rengi im kalong ka ba ban kulo UCM larang tho si tho pan appointment room yo pi te kan ni kalau ka ba kan ka sensar pai ba ngi ka ban kulo UCM undai ban keren ki personal topic ki jongi hede ban keren ni ka ya ki ki ba kum ka jelai dan kam hede kum ba yo snyo kum ka pau hi ba ban ni kulo UCM pinon kam ya katakan nepotism hab itu ya kita kiburi ki bajan maksiam ban yo ban ya keren maksiam te kalau enggak masuk sia tu kata-kata hende sisian bang ila ai appointment ngila phas ka office jong siam ikmi lenti bagin yo kajuba lanu ngi yo ikundu la da la ban hadan si banai hendre kini ki city ki bang ju pha sapo kasi office jong siam ban pat appointment bat siam ngim ju yo reply ba kam ju dan kono ka ji pai ktin te kan ni ka di ka susi ba kan sesar pai ba jong ni kali ka jinga kendu kama kena mana jingsha gi kwa bani kendu bangin pensiun hi ya CME ya kani ka jinge ma ka ground reality hakis kor jong CME hendrai kani kamde ka sin banukong da ki khausin la tho sithi bangi kwa i kendu yo chief minister nim ju yo i kendu te tang bangin yo bani kendu yo CM yang skap jarno kata ka bam la ban lo bangi la lapi ki praktis kaya kendu apa ka street government jongi la fikwa i kendu yo CM pihak itu yanu ki be jen mat CM tamut don kam da ka backdoor entry wat bangi kendu yo CM ru ban kran ni kimat jura ki ba don kam nam da jo ba te kani ka praktis ka bakalawa bat kani ka office of CM ki ban penbai ni kam Sentra jonga kare ni pok lobon hi tang baya menta ngalasa ajuai mo tengai bat kumu Sherman jonga ni neutral border dispute resolution forum Temata piwan na juai kami. ta ngwan ni juai Piso na halor ba pinyo ban ya pendu ban pisap ini. dan kadang jungi kumbang ni senior spokesperson jungi Pak Thomas ni sngiu diau hi namar ba na kalem jungi kumu forum lebun sin bangila pan appointment tamba kumbang Pak Thomas ni nyibio kan reply ro te ke sisa kidehi negli yang sarkaru ban ailat ini men yo ikendu yo chief minister namar ba ni kuat pemdai ban ikendu chief minister ban ikran itu personal issue jeng mo marah ni kuat ikran ni daw juga rib ke jai benreu tin ke daw ni penpang ke jeng skill dia halor ni bat ni kentu yo sarkar ba kamdai badon kenu ke jeng sa siliang re kar kenu sum badon kam kelap dengan pilih ke ni ka procedure bagi pak bani kudu CME kedai bagi hak thok application seeking appointment with CM ta kata ngala ada paila kan husin show te ku mongong ngamene ngim ju reply de ba em ngim tere e kendu ru ngim yo ba lani ngim kendu hanin sibar ngim yo
Ti kumba kadai pada ga rukom pada nada ngimyo ban ya keren yusiam dan ban kedu yusiam kamut bagi sus ngabjar pada. Ya ka bagi dei ban keren baik. Ya kadai ya kadai bagi ngin thok baik. Kadai ka kamaram bajongi. Bat kai ka kamaram bajo sarkar ai kan tip sarkar ngin tip ka kamaram jong pada.